mtwakaza ke nisho ngobani ewa mtwakaza ke nisho ngobani enwala fila masiwe anisawa za masiwe wanisasa suti enwala fila masiwe anisawa za masiwe Saribona nesibonelo samakhosi wayo namhlanje sizomdala lapha eDavid yena ngivakatshele koMlawayo uthe ngizofika-ke enkosini lapha bona ukuthi kathi yona yahlala yabamba iqhaza kwenziwa hayi ngiyabingelela abantu bakithi hayi mani sivele sithombeni sikamdala lapha uNdlovu uthinga ukhothamisa ikhanda kabuhlungu kabuhlungu uyakhala ubona hayi yahlupheka kumdala laphana wayevele profitile before vele nekhothamisa ikhanda wayevele kwazi ukuthi kusazoba uyathinga kabi uNdlovine laphana kalalanga ngokuthula lapha khona ikumbone khothamisa ikhanda kabuhlungu athi uyabona nangoya lapha nesithombeni sesimthiye lapha umdala uNdlovu sivela kuye ade sembuza lo wakhothamisa ikhanda kangaka Ndlovu ngingahlala mfike koBulawayo ngihamba ngiyefika kuye lapha umdala uNdlovu simbingelele ngoba kubi ubona iTV lelo siyabonga abantu bakithi linjani lapha likhona obingelela ibizo uGive More the Son of God ngihamba lo ntombi ziyamfisa ke sicela sifollowe ku YouTube channel ethi Bulawayo Celebrity TV. Siyabonga abantu bakithi linjani Daki Ngobul